Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Deki Hajar Ngut ki Paidbah le Tuid shanan Polok menyeshim benta Hajar Shillong Literary Festival lene ya karong ya tau jonga thok katar keblane haduk lai sngi kenti ya kani ka festival la pli Paidbah menteri rangba ka jilla ukon raki sangma hakala sngi ublei ka khat pratrik unai wing arajar phosau bat la penha pendapat haga sngi balang ka photrik unai wing arajar phosau du menteri ka tourism ka jilla ba polingdo haringkat ka jinan langu ambassador jonga Turkey ufirat sunel Liczym.